Napi tuh kasih nama cuat apa kah? Padahal umurku masih di bawah umur. Caleda. Awe macam tu nganaro. Nah nule kaba kue angkana anak nero pure wacara maboti kue. Nule angkana mega. Abe macam tu nganaro. Bene ya mu ba angkato nama apa krobe itu ko bola. Iya bene mu ba kabu kato nama apa krobe itu ko bola. Iya tapi dia mu ba mu indok ada itu bigang. Nah, ale tahu Bu. Ayo. Bu. Rasani kak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat, Kecamatan Belawa bersama keluarga. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Komite. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Sekolah. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, mengingat karena kesehatan kurang fit, tidak pernah istirahat sejak mau masuk bulan Rabiul Awal sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesehatan, memberikan umur sehingga bisa menyelesaikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah syukur maraja lorisesi rajana pung Allah Ta'ala atau pada angka hadire rilana yang rumah barakai pung Allah Ta'ala. Alhamdulillah titamanan itu anak-anak tak apa mulai anak-anak pau ya letu anak SD. Alhamdulillah letu macu itu tuan lah. Alhamdulillah magalo kumaku yehe ananapau mace ora nanapau napa indok na menreto nenena napa na SD. Alhamdulillah berarti magalo kumaku ye magiro berarti kerjasama orang tua dengan guru dan anak makasing. Insyaallah kumapako ya modele na. Insyaallah malamma itu matu julala anak apo tak kumapako. Nasaba kumakasing yewe kerjasama yewe si bawa. Tomatuan na anak-anak si bawa guru na
insyaallah ede nama susah iba guru ya ro anak-anak boleh ke guru. Alhamdulillah. Tanah bodoh ya ro anak-anak tak mana ro mancaji bi anak-anak yang soleh masalihah. Amin. Dan rialuhai masalahwa nama pasalama lori alim alabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mancaja kacuer lor di mana atau bersalama rilino mati rasul monrina kong Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, narekomelo ya kacueri alimalabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya naritu makasingi tapeta ko makasingi tapeta pacu itu anak tak makasi tepet na pekogi carana na makasi tepet na ya ro ananae satu ya naritu dengan ilmu pak disenge makasi tu tepet na nanae ko makasingi pak disengen na tegi wat dinalulong ya pak disenge pak biasa anak tak tama rilalang ondro na burenno kung Allah Ta'ala engka tu duan rupa tiga ro satu iya naritu sikolaiwe patuntu pak disengengi tabasa anak tak lo masih sekolah ye ko ikam beti galece ko guruna aja tamacai ya kadai-kadai anata ko guruna aja tamacai inanna i anata ko guruna aja tamacai igalece ko guruna aja tamacai apa perjeng ka dampo bu yeri di rio loro mai masih sekolah ko to igalece ko guruta na tolle suma pisang na tambay ngami to matwe sedia meton ya raju masila asal mapisan nih kerja nggak dampak bu eko ya pagasa na jinda ka pagasa dewa bu ngabu pagasa na jinda ki iladangi timuewe mata pura mana rasakan kulisu ki mapisan igan rusum ya jumasila kotanya pala pakuluku tawata aju colo saya masih ingat apa yero kong kami sana deni apala nagalece ki guru agama ta apa yero ya guru agama aku aja nu teposan na tumo maku kue malampe me yero kanukuna yero bate pagalece na engka mo bi maku kue koro tujuna punna koro iya kau pak tapi mabaraka iya konanoko kina na magatoni ha tita mana tu pak berje ngadampo pak tita mana tiaro madece magasana tomate riolo ye magasana betul-betul metau ko tomatuana si bawa guruna magatan na tita mana itu satu namun ni cende pak disengak ko ibahamui mabaraka itu satu. Jadi manca jiba perengerangi ku ibu maka dah kamana baja senga die makun retogi anata asal inan nana iko guruna yari galece iko guruna aja tamacai ada cengan nam itu apa desa gaga guru jangan melalui mana proses itu satu. Yang kedua jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah pak biasa ya ro anata ro ko boleh sih kalau pergi nggak dampo pak disengap becu aja sih tongan aja tapi taruh nih pak disengap becu ko ye tomiri di iris pacar ramai daripada lo ya asa ngalewe mata andre ladan ana mau di tepahan contoh. Yang kedua nasa ngalena ronda alena mata camaro maka dah agasan na
ampe-ampena nanai, memang perlu. Tanya bawa guru na wadi pa guru, namoy dito matoy ko boleh. Contoh beco na bawang. Kerasui anakmu, kolisui, aja mo ba biasa nak demper ya rota na. Ito si dito matoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, adek pulang. Pian ni tesak muka tu weh. Guru kahan. Abe aja. Taruh si bau madicing. Ya rota sekna. Apa wasilik na tu kue weh. Adar-darana yo tak nahi maroki koro. Aja mak biasa barang ni. Itu satu. Yang kedua, kau mau guru anakmu ya langi PR aja nih kau jamai. Kamu apa koro? Engkau? Ai. Desa na marigaga iba guru anak Desa ni iba guru tapi aja nih dimoki. Pak guru titi togi urubu ana lenga togi bena yero lopatogi rocen taruh nih. Nani satu guru na tapi kona runtutoni guru makurasarai. Cakaro bawa mimi tena sang oki nama na yewe kerja nggak dampeng. Jadi itu ibu di pak biasa. Taruh teri biasa tiar naik ko iyo unrani ko makna. Ka biasa teri dia mai masege. Nah desan je tu nasona na lo salah ko ma pacecer kiri to mate ko na. Memang lebih mirip waktu baik na mu fateri teri daripada maraja na fateri ko gara-gara ape majahan. Asang kelo-elo na riolo. Alama sea mua tahun na ompori sesekali na sabari waktu baicu nah dek memena engka nak guru baicu tak mitu nawadi sisa nareko matowani masusani agar nasaba maraja nawanawani renge poletoni kut untuk agar semangat dari orang deni palaso ki madde ko deni iye lo kelo jolo ya kur ki mela do napi lo kelo ya jadi macam juga parengara to ngalana na sangyon na lena papa cam makata cam makada aja nang kanan lo anakmu tapa muturusin na maga ko me ja ini riolo ramai malalami boleh sekolah memang kotolo tama sekolah iwe makasih patamana wajue de memang ni malalo ki riolo romai ko joka sekolah masa waktu hute makukui masa waktu olahraga napa baju lang kalolo dasi tegi lo ai de menul le madeceng pakai angin mau dia tu jolo asal nama kasih itu pakai angin macet mana mau itu lainnya nama siri-siri mau tu abe mana kan masa betul olahraga apa masuk olahraga sanero apa sih sanero olahraga ini roko hari Senin ni wajuna mesuni ini riolo ramai maka beda dulu beda sekarang cocok nih beda dulu beda sekarang maka Tony hamaku kue modern boleh silakan canggih boleh tapi itu ampe-ampe aja ampe-ampe lebih maga sana pakai nama jolo ini riolo rame macam mana meni guru takom masuk juta aja na to mabela masalipi bawang yerba siaga sana selibita bawang eko selibi yerotannya makada
Aga sana rosal bi aga sana de memang ni balalo ki. Mako ko de nagaga si titay. Namo ko si kole wadi tolenga lenga maguru matinro wadi ngaga maguru. Tapi alhamdulillah mako ko menteri baru ni makasin itu insyaallah. Ibu itaro. Jadi bagaimana tu anak itu? Makasih pakai baci-baci nak nuku deni malalu kita makalasi riolo romai ko deni baresi vakasingi barisange ko risaliwa maku ko nile dena gaga mapakor iba tato siap hoy makasih manangan deh hoy baresa manang terutama ikan nuku napi bici pak guru meni padahal itu iya di pak guru nana mesalamita maka deh pacingi ro numuro malampe kan nuku na tunon remana seta to macino riolo ramai loki anu mau kasih kaduke na malampe iwape riolo ramai magaton ita na riolo ramai matoto mapa jadi napes de na ba guru memang ni rosuna sunana na bita de na wadi macarepa harus kumapacing ibu di ya beri di tomate mahku de nagagata jampangi kapang malah na paguro anak kada na aden coko we napes dem mila ni timuna napes de jo kasih daripada kemakanan ke penampilan mapakon na ya tidak adalah masalah tapi kok jo kasih kolai napi kelas SD mak bara-bara di timuna mak buru mata palsu niaga habe mama sekarang nih to bakal ribung Allah Ta'ala ibu di kemudian ya roko magi senaro riolo romai di romai tapi mudah-mudahan itu masih diterapkan to di delo Pak Guru terok baca padangan Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani terutama ya lisannya pak biasa nata iye kai pak biasa ko guru tak iye aja ma polo aja deh di riolo meka apa ko mau jendela na riolo roma ye ko to tu dan lai laleng nang ko jojo na guru taonin na sapatuna tapam lari ni makasi tudang maku kwe la wala kota ila billah ang kani guru na tama kamo biya na nili saliwa silalu gora ni guru na maso sebentar pak aba guru kasi meta uto loy na karasi ang kero unda makalalainya tapi macara mabawa mi ang kani mabawan ni paano mo macara makidito na laku tanda tangata tapi ini rampe bawa ibu di bapak ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah jadi kuncinya itu kalau makasih tepat na itu anak-anak tak tu wija-wijata pasikole ite ya kipasikole kan ka guru agama ini satu sukera kana sampajange mapa ko bacaan sampajange baca-bacaan ko temas sampajang mapa kewe jangan durhaka sama orang tua iba guru kemana tuh macam mak bahasa Inggris mak baca bahasa Arab akidahlah SKI Fiki ni semana gotong royong kemana tuh kok pendidikan keluarga negara ange IPS hubungan terhadap sesama manusia saling tolong kemana tuh IPA ni semana kalau apa ke carana tuh apa ke jadi ya ridi guru agak sana to matu baca sangat denalisu aja tuh si kesina mula puro guru nako polisi komisana inoko papa dan ya kayak apa lomiti di anak ubah kami gana mata pelajaran jadi ko caki inoko anata caki igasa caki berdiri anata galeci anata pak bawa nih iditona pak guru bahasa Inggris agama matematika IPA akidahlah Fiki SKI bahasa Arab insyaallah ko denang kamu jangan sinti kok hebat pada dia nggak dampun itu ko toma pak guru na hura pak tak aku mah honor pak
Masa ngami tuh gaji na gurewe kasih makan mege kami. Dia kagak itu kasih tanpa tanda jasa tonga itu majami loh. Na liam mana mi bensi itu na itu itu na ganna. Kau tolong ma pikiri dunia. Pada mata tuh di reke pacara mewe reke dia itu na situ. Perja nggak dapat deh. Memang pak. Pimuemi je itu tolik pawi maka da ampelo madoda mak na desa na sitar rukewe. Kau tuh ma bahat pasti na pa makanan na desa sitar pak. To metta na to sogi bene yari lallo. Sorry ye. Abe. Na bene yaro pa ilallo metta na to sogi. De na kasih na metta na to mangoto Fortuner bene magasan na. Mabajero sabor. Memang. Metta na to mangoto bene apa korilalo. Verdi nga dapat. Tapi de ayah sapura kiriolor maya saya mau sarjana pendidikan. Pura risang guru itu tambah tanda jasa aja bukan main apalah siapa kami kasih gaji ini ya riolor me honor masih ada dana gratis waktu itu 300 sebu genapi 30 napi terima dia gaga potong pajak dia ngapa pak waju dinas tak mi matanda memang aja nak kasih jadi itu di tomat farji ngak dampo pak aja lah aja kasih bako guru ini. Kau baru langsung masuk aja na mabela pak kanihi sikolata he. Lopo na bangunan na taro. Kau dia na celi ya rosalo tua na si dia mengi madodong anggaran na tegi lo mala kasih. Tegi lo mala ibatonga tegi lo mala. Jadi kotanya tu balik asi tulung at tak mani di tomatuan na masumbang. Nah dia nalo salah bu. Namo dega anata masikola koro ko masumbaki salama na pakai yero sikola ewe masolo solo mataru apalana apa aga milisane ko sikola tuntu pak di sana. Abe. Dia nalo salah. Di sana pakai joket tatang alena koro pi tanian na pantet deku. Toh? Pak toh? Tahu enggak pak? Palingan apa kami maga koti. Abe contoh. Kalau itu jurusan ero. Dan lo salah pak. Jadi kamu kue yang kamu lalu galun na 50 hekto. Contoh. Ubomi Kade kudu pe kasih buat sesa kue ase kue detor matu nanre. Ula yar gabalao. Detor na solang balao. Insyaallah. Pagkasingiran nyata innamal a'malu binniyat segala amal tergantung dari masumbaka koro sikolewe SD 70 masumbanga salong ngepa lolong miser lolong mai toh bangsa memang contoh ye bahasa na ye ni ko pun na ye tarungang ye naseway kagak nak nama sekolah ko degaga sewe kasi maka de guru na kasi contoh udah pabale bose saku patapulo ka lalang masih di sini malingang iterungang apa pe sekolah na dua peta contoh abi yang menemanangi memang patwa gagai we asa yari dituki kolebo na lino tomelome tome barpasta bikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan nah dia nalo salah napa kami matuntupat di sengi kena nasi kole alhamdulillah itu jadi hari di balik kode gaga ke makan ada je gaga kasih dar kalukuku mega dia nama rigaga kaluku naga masumbangan paling tidak mubokai molangi guruna kada kita siletere tahe misalnya balik katu kasih kong kadena na kasih nalibo ka guru na wadingi pede masumanga pape na dina joka mapa guru manca jijuku ero joka si mapa guru na mo teman ya na dia itu nama rigaga asa je yang ngaraturi olo romai itiwira kaluku aga guru tak tu mai riolo romai wicara mai makukwe dena gaga tanting tong
Tangi tamu, ay nasa guru na nasa lisumma nang kamagajim na mahaga-mahaga. Abe. Si Gandro sumato sila lalu yan na ide kakachaw na lari. Abe mataka pa ya, chaba ko nang katalimpaw. Ibo. Te ite na idi riolo ramay ko mataka pa mapakor meto me mani. Aku ke pede kampa mihana lah hola ya coy itu yang Muhammad kesiakan ni macam ni uparati kaya lah cok mata wabak masih mai bunga tala tapi itu namanya anak-anak ya kok guruna na to ni lomano bate na mampar reside lari reside na bura matoka mancaji guru pak napi tu maco tapa kak malolo buru tapi maco tapa memang pak dewa bunga-bunga pak entah nama cuat apa ke pak ya toli loki macai lade tona lade ka jaji pak kau dena macam apalagi kau kesiswa itu dani nah saya pernah di jabatan kesiswaan jadi lade na to masa gagal napi tu kasih nama cuat apa kah padahal umurku masih di bawah umur caleda awe macho to nganaro na nulle kava kwe ang kana na nero pure wacara maboti kwe nulle kana mega abe macho to nganaro bene ya mu ba katona ma pa krobe itu ko bola iya bene mu ba kabu katona ma pa krobe itu ko bola iya tapi dia mu ba mu indo ada de to bigang nah ale tahu Bu nasani kak cinta Bu itu Bu gaji patun tuh Pak Disa sang Yanata terakhir patame korona pirona purona mengalatan tegaro masigi rimpe anak mula masigi rimpe joka ko masigi joka ko yuko makada silalu lalu na masigi taru ni silalu lalu iye mitu nama ja kolato lato silalu lalu na masigi dari taru mato silalu lalu buah ibu oke mage kadera oh pasangin na lorang atu daw pataru namo tudang apa de tule pataru pak kadera tak kadera aju na olimi na buku-buku boncing napi to nakoro jadi melo dampa memang nakasi ko pata chama amma de uso paro na cara aku tuda hura sisikalu ya je ko na de na wisa makada wamba pule vega je namanya manyamat tada kasi abe elo kuasa komisangi makada ustaz madoko-doko kasi yoli tari-tari gabus awe pengalatas iya siat desa nagana anenengi kak kasi awe pengalatala dampungnya tamu dan apa ada bata cama makada macomok mua jadi dia nama di buku-buku na iya ugeso wi ubati tatupi awe pengalatala mana kapasolang apa awe aja mutar singgo apa nih kesuramu moli kak jadi engkar apa mapere ngaram aja iya toh asa kayak itu kita kamu makanya lupa biasa kenapa kalau kau pakadera gabus kak hama 50 pinapa kau lupa sampai malope bonciku awe bunga latala mapere narama jadi biasa nata tama masigi budi suka pak niga lo manca di jamaah tanda yang moro moto anak abis-abis ngandam itu ya roh anak itu ibu di alhamdulillah terakhir
naro patacama maka dia kasih tempat sampah. Alhamdulillah makasih mo kumapa kororo patacama na padalan suk ya pak itu je patacama tomatu atak memang jadi aja kasih pako tomatuamu malangi tempat sampah. Iya lebih pacar main deh. Ayo, dia mau ngabong apa ya? Dia mau ngabong perjengah kadang apa bu? Iya balik ko de season nagagalo mo lang aja na ba tanah terwakat tay tanya. Ini kok tanya ya ro. Iya abo ini angka balik mo laki alhamdulillah. De gaga mo laki cari itu. Itu tidak mungkin loki mamal. Perjengah kadang apa abi kasih na. Dalam mode apa angka menre ko baca dari lalu ya baca salain re ya ro panitia anu na pacar ramai pangaji menre mana ko to na cama tapi ya itu makafang itu nang kafa ato pak pura lalu kapaya saju pura ka saju maka de panitia assalamualaikum waalaikumsalam harenta loto ki maka oke siap. Waktu itu dia pakai oto, jadi rental oto nak kasih letuk selesai ringkas maratona sabiri, iya jadi yang ini bensin rental sabiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi bukan itu yang kita kejar. Jadi kan biasa nang olo tak mampak ko menre oto ini. Jadi menre nak ko tu makade sabire pak makadami kak ko ya kak nasa de betul gaga menre kakak aga de ga menre nasa yero ane ka doko maka ade gili ko ni mondre gare celenge nasa de gaga kade palolo ni otomo ite ko kajaspiong kameng kamalalu de tu lo munabe caka munabe pak Sebaik-baik saya jujur jadi pengalaman kepada yang lain supaya tidak mau kasih begitu. Kalau seperti saya mau kasih begitu, ku maklumi karena masih muda. Dan ada ku macucuani kasih bako warangi teh halapan palsu. Terima kasih. Itu kok kecaspion nasa. Kamaga ni kaniga nasa. De gaga makai faktoruni dah tu. Hele tu maku ko dengan kana talibo ya robaniti. Abe katonga saya sedih. Jadi maku kue engkau katawa aku. Hah? Bila ni? Engkau makasih ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tanah ya romanca tujuan. Mama gimagi pak disengasi kali coba letu kaki. Engkau nak barakah Allah Taala di mana? Manca ji semangai untuk teman-teman anak-anak patunti pak disengang anata tujuannya ko sikolewe maka dan kerja iwaja tarun yang ke iwaja bu maka dan masoli iwaja tarun yang kamu tu dalik nah apa sikola mungkin dena tabi anata kung kapak disengang nah dena tabi asal tepatun tu pak disengang mi anata dena tabi mau maga baja senga dewe maja ampe na kubura mi watun tu pak disengang wala agiri agama ewe insyaallah mau maga jana si pak tetek yang kapak peringaran maka deh tapa salah karo madosa si karo berarti ang kami tepet nah terima kasih atas segala perhatian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.